shun fibro saisen pat tekan ekare ka third list jongka meklia list tekanang shumi dengan pulih kawai kan ekare jongka on arm branch constable ma roll number of candidates solicited for appointment to the post of on arm branch constable te sampai yang tu peladap ai keteng shwai keteng khasi bolding star job thiau marwiang lang cleopas palarisuk lang dalam meki sambor lang molong inir ladabio ar terli kipos don bok lang harbani last born reclaim one kit bok lang kelio marjun sotun tur ladab mi ar terli kipos temenang don yang haka foot lesang don Espany marsing man borlang harma wan simply marthong shori star nongrang bakodor tubru sonderembai fervor kot free linsing naki wan saka soklen dan westering doling lor syai sotun shelnarung spung pomding star nong sit dafina shabong amikrisha karumlong yang dikasih sedangnya ambor sangreang stan cermang charming star biam Bobby Joyce doling nunirul adab don adab mi hakiti post adab tengok nang thli biang ayuka lovable sengshai forward pedang rumiling do bring shadam bansharai riwan miki play nunirul adab yo slowly sumer evio juli suchang riki nong spung mekan osbon kalsion kren STSC klen gede naka oda STSC Teron Rock Shining Star Teron, Rebecca Engti, Bikas Kleng, Timos Inghi, dan Wan Sekaru, Lakman Marak, Jerry Babel. Oke, tangkatnya Gidunai Garu-Garu Bun Bajan Lut. Grisil Esangma, Sengkam, Padai Bib Son Sangma Garu. The verification of in-author candidate is going on throughout entire process. Kan itu top malwa ai. Ta kini candidate minta jangka UB Constable gidan saup khandai ngut. Te na kinir gidon ki bayo ar post lai post te mutba ka post kanang thli shu jong ki AB lane kitigui post nang thli biang kan mutba ka fourth list ru kanang don tamba lawan kham slam ya kata te kane de jong AB tengin page sa jong kitigui post ru umju te tangini kublesibun